INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule kan channel min hlut saka min lo clear sak thina wangin in chunga lom thu kan soye July ni som pakua thotan ni ania Myanmar ma chuan Vawiin hi Martyr te ni voisom sari le palina ni in sarkar ni poimo tak ani Myanmaram chung chim to patanga mar top thlengin kongan zole mup maya mun then khata chuan ni khuwa che hle le ngala Masero sur noya pon kong zo hi an thullo bak tong nu ho tong kam han hoila chungla minati tur chulo ti ve mayanga keini point kan ti tur chu kan ti ve mayang an ti ni bere tin Vawiin July ni som pakwa hian rampona Myanmar mi omna mun tam taka Martyr te ni pualin Spring Revolution an lo nei ve hlom boka New York khopuya te Netherlands lama te Japan le Korea lama te Mizo nambo then khat omna Israel khopui telvi lam thlengin Myanmaram polin kongan lo zo hlom bokani Vawiin Martyr te ni a hian general ong sana fanu tumdanga apa le apa thian te ramtana nunna lo hlan tu te zana chibai bu ka hun mang thin ong san su chi chu mu tur om ve ta lo diglo tak maya achung thurel hun tur ngakin kot ala ma chon mek ani deuh maya Vawiin ni anga hi chuan chung kim an om lai ano pan lai hun apa kut kaya an wa vel hun ang te po kha angai to chuak le oi ve inarin oma alainat om deuh ngot mai Vawiin Martyr te ni puala hun man na hian sipai terrorist lalpa minong line po tel velo boka aya Ministry of Religious Affairs and Culture ho tuatana an ruat kuku anti atel ta zo kani Vawiin Martyr te ni puala heting department ho tu lam minong line hen ai o aruat po hi omze nei lo kalmang omlo tak chuni le phot hi Sipai Council lam media te nan tar lan dan chuan Aung San Suu Kyi chung te ai o in Rangoon Municipal ho tu utu o ngan za na pangpara wada ve ani oma tun malam nen chuan in ang lo thei ta hle mai tun malam sipai in thu nei na an lo lak masak hun lai le NLD sarkar lai po khan Vawiin ni ang July ni som pakwa Martyrs Day puala hun man hi rampum huwa pa nei thin ani baka Rangoon khopuya Martyr te thana ram hruai tu te telkim vek thinin zana chibai an wabuk thin khani a minong hlana hena tingam thlot lawani don hi pin uluin lama boma puak memeu sanapui omna pin uluin khopuya sipai sikul Defence Service Technological Academy gate number 3 na po July ni som pariat ni zandar riat vel khan boma puaka bompuak mai ba ka in ka thom ombok ni in akiang nayami te chuan media te hnen an soi RPG in an kap nge boman vom nge achiang chia lova thilpuak ring tak chu om nge ya ti chuan silai ri in a zui nga lani va en chi ni heklo in chunga kanin khar khip ta vek mai ti in an kiang naya om papakhat chuan khitit media hnen asoya RFA laminan soidan chuan heket bula le police camp bula indona athlengani anti tute pol thil ti bernge ni ti le engen din munkal zel ti ero ala soi mai theiri lowani pinuluen khopuya hian July ni som pariat ni zan khan Myanmar Tagun Farmers Federation antia Mandalay region levela an chairman Ulin Thinsu an lo man to bok sipai le police te chu a inalutin thuzo fiadu kan nei antimaya ama an hruai chu rualin an poisa engemaw zat an lak saka a motor an lak saktel bok ni in a chung te chuan an soya tun thlengin khoya ngen hruai an hriat mai tak lo awangin an mang ang hle ti an soyani nimin July ni som pariat chhun khan Mandalay khopui Chianmia Tazi Township Road 66 67 le 105 106 na inkara building pakhat chu sipai terrorist ten an huala an soidan chuan tuinemo PDF an om ni in a report ni om takani sipai terrorist lam hi an tam view mai ni in mita mutu te chuan an soya thalai mi panga ruklai an man ni in an soi helai vela mi then khat chuan sipai te chuan silayan met puak nual ni in an soi boka PDF lam an ni tak mai theya an ni lo po in sipai do tu Paul engemaw chu an ni nge yarin oma
an ral thuam nei ang te po sipai te chuan an lak saka hliam tuaran ombok nia soini ngazia lo le khop mai hei ba ka sipai council lam media chuan democratic activist kutin tut pain anti le athian pakhat po July ni som pariat nizan khan hlain town sipa in pakhata an man ti an soya an thalak te nen lam an tar langani kutin tut pain hi February ni khat sipai council in thunei na apong lak ni atang khan sipai dovin hun manghala not okalapa town sipa an in po sipai lam hian an tlo ngun hle ni in achung te chuan an soi hetia an man thu athalak te nen lam an chuat nu hian sipai terrorist te chu not okalapa lama an ina vakal le in thil then khat an zong le a ina om te po thil om dan zotin an smartphone te an lak sak le boka mei kha dai to khan kutin tut pan hi sipai ten man tuminan in an vadap to a ama an man thei mai lo wangin anu domi nge chuman ta zokin ramti ming chiat na khes zanga le pangana or tir vele in kumthum chung zel bangzu turin an lo ti to ani Makui region Tongduin Chi division 88 noya infantry zale pathum na te om na gate bula July ni som pariat nizandar sari le chan vevel khan boma puak boka thile hliamero an om lovaniang bom hi tuti puange ti po hriat thei mai ri lovani Makui township a CDM zirtir tuan man achung ten media lama thok tu te hne na an soidan chuan Makui township pakan mio khua zirtir tu CDM lama telve ku phiu ong an ti chu nimin July ni som pariat khan sipai terrorist ten an manani Makui lama athian te hne na vakal tumin achuaka konglaka an lo man nia soyani a achung te chuan hetia Makui lama kaltur hi dala nemo ama hotu tu te emo in lo hria in an report an inge yang antia sipai terrorist te hian khoi lama ngen hruai ta ka engtin nge om tak zel ti an hriat mai thei to lo awanga an mang an thu media te hne na an soi nimin July ni som pariat pathian ni tlaidar thum vel khan Makui region tho Puan Phiu township huam chunga chong doya khomi umin sein antipo sipai terrorist ten an man ni in khomi te chuan an soi dan chuan sipai council lam tang venglal tele dalan ten ral thuamakol nia an report wanga vamanta an ni oma sipai terrorist te chuan chong doya khomi an man ba ka abul hnai loka tamin chian khua po an tap na sa hle ni in DVB chuan soi boka Puan Phiu township huam chunga hian venglal le dalan ten mian report awanga sipai nan man tak hi an om nual to ni in an soi atibok Mindat lam hi tunlai chuan thoma re dewa ral tlan tam tak eile in harsa in an om ti bak han soi koi chiam tura om hran lo an tlan na lama thita te nu naw le tar chak vak lo ten hrian ka yang ti hlo thon om thu te khofur kara malaria le nat na hridangin atlak buakang ti hlau renga anom thu hi soitur om chun kha ani deuh mai zela chuwangin kan soidu vak ngai ta lo khania sipai council lamin kalkong an pin le rek dan chitin renga an reka wangin an harsat leya mase voina tang chuan thulom omlam hriat tur om vele ta UN lam Tanpuina chuan Mindat lamaral tlan te po athleng ve ngei don ta voin July ni som pakua hian Mindat lamaral tlan te Tanpuina UN noya malak na chuan Mindat khopuye lutang ti ani motor lian panga zetin eile in le tul mamo chi rang an phur ti hriatania chanchin kan update felme hi chuan tluang tekin an lo thleng to nge yang ti kan bei sei hle ni Tanpuina hi amamo tu ten lo dong ngei te se rengun khopui new dagon mar lama po tukin July ni som pakua khan boma puak vele boka bom puana hi veng number som thum le pakuana an venglal zo yuwa in kota ni in thile hliaman omlo July ni som pali po khan an venglal u zo yuwa in kota hian bomalo puak to a tun tum hi avoi ni na ania an venglal hi tha an tuma an that fu thei chia lo nge an vo hrim ti po hriat thiam har dewani hi July ni som pakua tukin daruk le minute somli khan Yawadi region lapota khopui veng number nga na an venglal office kota boma puak boka
mi hring thi le hliamero an lo hlo ni in an soi bok bom pu anu hi chuan sipai le police in ven himna an uluk hlea bom hi tu ti pu nge ti an hre thei mai ri lo sipai in thu nei nan pong la ka tangin lapota khopuya hian tun hi bom voi khata pu na ania apuak chunjom ve zel tura tepo ngai la thang chu Sakain region GU khopuya bom apuak bok Sakain region GU khopui lailia Japan sarkala tak mai voin July ni som pakua Martyr te ni taka bom voi ni apuaka security thoktu police pati in hliaman tuar ani helai muna hian July ni riat nia indo na awanga thita te polin pangpar da zana lantir na hunan mang ni in sipai council lam chuan report an donga chuwangin July muna mi te vanot dar turin police an vatir ta a police te chu bomin alo pu nan ta ni in an soyani bom hi voi ni apuak nia soyani a rin le beisei a yen police an thita lo ani hi hliam tur te zinga pakhat chu ana ve viawa mongyu adam doi in an pan pui ngal ni in an soibok mani July ni riat khan helai bom pu na mun vela hian police le civil mi te an lo in kap to a le lam atangin pakhat ve ve an lo thi to ani civil mi te lama thita chu ramta na thi ti in mi puilam chuan voin Martyr te ni polin zana pangpar an vahlan ni an soya wangin ti hian an buai le ta deuh det ani hi yu khopuya hian PDF an ladin lo nia soya ni a sipai terrorist dauna an hruai tu te po hi tu te berngen ni ti pon la soi thei rilova an chet hiam viawaniang tu na hian covid an tuar vea pon chuak hlei theilovin an om ve bokani Sakain region Suibu township huam chunga thingtlang khothen khata sipai terrorist te an thang le hle voin July ni som pakot chhun khan Suibu township huam chunga palain khwale a chevela sipai terrorist te an vaka civil mi te in po an hal nual nia soyani an du hoi zong in silai an kap le boka no pakhatin hliamatur nia soyani bok nimin July ni som pariat khan USDP party member mi pakhatin PDF an tia alo report awangin sipai ho chu motor pathum zeta khatin an lut to a nizan lama tang khan in halan nei to ni inan soi nimin lam khan palain khuale ache vela PDF te le sipai te an lo in kap to a sipai terrorist te hian ral thuam lian an chelek le awangin PDF lam an lo tol kir to a te chuan nizan atang khan sipai lam tang lo le an huat zong deuh te in dalani na hril angin an hal tamai zel ni in khomi puite chuan an soya nimen lama tang khan mitam takan tlan cheto a chuti chuan voin lama in an hal chhun zom ta zel ani chu tan luin khet news in a soidan phei chuan sipai te hian khomi pui sahim na zonga tlan chiate chu an zui tak zel awangin mi pui lampo hian an tom na sonin a aya mun hlazoka an tlan le ani oma a boi thak du viu don ani hi Karen ni lama PDF training kalten tluang takin an training an zo le ta kan soi to ang khan NUG lam chuan tun July thatopa PDF sipai engemaw zat nei antuma muntina training nein an beingor hlom hlea hengte hi an mani PDF lamin social media emo news agent te hne na emo an soi te ni ngot lo chuan kan threwe mai ngai lova an re riau nin kan thede umaya ma se tun nai mai po khan Karen ni lama chuan PDF training chuak an om le teu ti an soya chung zinga then khat chu indo na muala an om hial to anti KNU hne na PDF training kal hi sing chuang chuan ni to nge nia soya nia then khat chuan chu ai po chuan an tamang an lo ti boka RFA laminan soidan chuan sang ria ta tanga sing khat vel an ni to ang ti ania kachin lama hian sang thum li vel chu an om ngei bok nia ngai ani hetia media then khatinan soilai hian muntina indo na a oma wangin training an kalbel zel boka engza chi angen ni ti hi soi thiam har hle anga local mitam tak chuan PDF training hi an tam to viewin an ringa NUG lamin ral thuam hum tura pek thei chuan mino hlana sipai do tham khopin an tam to ni nan soi hloma hetia an soi ngam na chan po an mani PDF training kalte hne na tanga an hriat ani thu an soi deuh zel bokani heti lai hian Karen ni laman boy zel bok Karen ni anti mai kaya state
loiko khopuya sipai battalion te chuan bola khe township laman pana voin July ni som pakua chomadar som le som pakhat inkar vel khan kali lia kholam hoyen ral thuam lian an kap na sa ni in karen ni nam sipai KNDF lam chuan an soi namphe khuwa sipai terrorist zani vel zet chuan nimin khan to khu laman panawangin sipai terrorist tele KNDF te chu voin lam khan tum ni anin kap to ti an soi boka KNDF nam sipai te hi karen ni army anti nam sipai pol dangin an puyani indona sipai lam an thinul ti an soya azatero an soi thei mailo chanchin kan la khom mek lai po khan karen ni nam sipai tele sipai terrorist te hi an la in kap chhun zom zel ne soyani July ni som nulama tang khan rengun hi an boi zual ti kan ria a tun tum chumino hlanan covid rileng ama chondan mipui nan du khop lo zia alan fi na pakhat atan rengun dam doi in lama civil miteni tin thilton klema zong kanan soilang hlekange kan riat angin covid-19 ria dar huk tamai sia emergency takava in admit mai po ahar sat e mawangin rikai tele an chung te chu namen lovinan mang angta a rengun khopuya covid-19 en kol damlo te chu an omna dam doi in lama thok tu te chuan poisa an dil thin ni in an soile ta zel mai mian tamtak e mawangin le dam be sei theu an ni boka wangin anin chu ani deu berto maya te chuan dam doi in a thok tu te doctor po lanilo an ming lo registera lo boi pui masatu te chenin tlon an ngai ta vek mai ti turin thila omta a dam doyan don ma ho hian cheng noi tel an sen masaka ngai ta mai ni in dam lo te zinga mitam tak chuan an soya chuta po sipai lam tangemo sipai chung te ne na in nim nai deu emote chuan du sakan hlo bi khle ni in an soipok hetiang hian ni le zela wangin dam lo chung te zinga papakhat chuan amang an thu hetiang hian a soya damdoi ina thok tu te zinga doctor le nurse ti lo hi chuan in riat angin sum hlir hi an mel hi niringut maya tuna rengun khopuya damdoi in lian zong zong hi han enila an mel riat an chung khat laina an lam nai le an ma ni nena tun ma lo in betha deu te hlir an lut ani maya mitam takin an nga thupa damdoi ina lu an tum lain chutiang khatiang a tul ti in thil tul hi atam thei em maya chuti lain an mel riaten phone in an ron bia a engma tul om mia lovin an lu tir zel mai boxia medang hi chumin kher hlol lovani ati hetia dam lo te chunga suman dil mai baka mi then khat chuan mi thi chung te hnena chuti za ta tul antia mi thi chung te po an dil ta treu zel ni in an soi boka rengun general hospital a hian Mizo thum vel an oma khum zong akhat vek to a oxygen po kanin dai theilo ti in papakhat chuan lo soi ve bok heti la hian charity group pakhata thok tu ming tar lan lo chuan dam lo ten khuman chan ngei theinan a chunga thok tu te poisan pek thin thu a lo soi boka thamna kan ti fo chu ni maya thi le dam in kara leng rengun general hospital le dam doi in lian danga mitam takin dam du in anin tham ru vut maya ni ber tin kan soi to ang khan July ni som pasari khan not oklapa hospital a sipayan duty a damlo admit tu ravakal mitam takchu silai ne na tinin anlo nar to bokhania hetiang hi ni awangin pon lama doctor pakhatin news agent ne na asoi hi a oi omview mai damdo in then khatchu an khat rima an kha to awanga midang lo pom theilo an om nge yang kan tin mun en hian chu thil ni dan turani mase damdo in then khatchu an la kha lo po in chunglam thupek an dona wanga midang lu bel tur lo pom lo hrim an ombok ati zun thachol kar ni na tang khan covid third wave adar ta huk maya chu sipai council lampo in an ria a an soi ngei boka mase khami ma tang khan lo in ven le lo in ma khuana lam om heklo tulova an thita zoi mai ani bera nimin July ni sompariat chun khan rengun khopui khan mol sanga ruangan halral zat kha sangzan hi chuangani antia voin lama po rengun khopuya thizat hi chanchin kan riat ni nung ber tlaidar li chhovel khleng khan sang bor velan tling le mai don to ni inan soyani
ole tun tumata na Myanmar ram chung Chanchinthar lang sar zual kanan ti chhuat thei chu khati zong khanile phot mai sela INP Mizo chanal clear tu ten atop thlenga min lo thlir sak thina wangin kan lo me